Akaribu wandiaga ngaibokete matheta gukinyira thirikari ya Tharaka-Nithi kumania na barabara ya Katharaka Nyenga kwithira nindite witirika karibu riuga ngavana Njuki na bethirite nindebera babuthiria barabara ina miaka mwanja nithirite batona uteithio buntu buria bugwite nindi kinya ugendi ibomi bukatha Martin Mugambi na Ronuru. Atwirira mite mugeka ati no kunjora gwike na bwarami kari watu ate mugeka na niwe turairite ri atukadiko retwa mururire babuna atumiri ba barabara ya kuma Katharaka kuthi Nyinga mwanka ba Mukui bagitaranagia mawire na mithietio ya ngavana Muthomi Njuki kagita kararombaga kura mwanka wa 2022 baka utukinyete Muthomi ndienda gukwira atiri tunakwendete muno na tikote rutete wira ni urutete county ciujinge jionde ende gweto mala oneka urwa kalami kamwe kationeka Muthomi Njuki we muira wakuga waumire Katharaka weja wagitiria miti weja na kirori giaku kiambiriria gukura gitingatinga giaku giakura miti antu amwe kwa rori au ugitwiraga ni rami ugutwikirira rami eu onomde tutamiona na mpaka giau tukinyite no katukuria ni Muthomi Njuki ura wejire na mwanki mwega ogu agutwira ati ni tumudure ngabana ni twakuthurire bare na kiriro kinene bariuga barabara no ntugo ino tigukurukika kiugo igutendera na kugiantage nyingi na batiumba kumagaruka kwa nyunyuano akanini kana kwa uram netukwigwa tuthurite muno nontu barabara ale kwa mtu gwitwa kirungurira tutigwituka gaposhoni keu kathuku muno gatukuma ngari tugasukuma bainge ne baunekangirite maguru ayakolo batigwituka ni migongo tariu niyo ndi na kiumia kimwe na nusu ntaumagara ntumaga mujini tontu ntidinoko barabara eno onokageria irare uri mo gukwirwo gutikuru otithia ni gutweka kuria ntweka ile kuria na marima ono tituka bariuga bo bakuthina bonene na batitigeria bongitiga gwita atongoria baraba thurire baya kubegua na nkinya ko baruthira boraba kwenda au ni tatu kulala au twena marina maingi sana tukiririkanagia atongoria nundu no bagute manjire no baturirikane tio kulinga babale no tutikwana tulitari tantu batiganirie twakombia barabara no nerenge tugeka tantu bataduranire tukubura buturirikane antu atulite antu wega Muthomi Njuki twina kwendikira twi antu ba mala ni tontu gwetu mala yonde gutikala mikanoneka noge tu promisaga na tugikwejaga kula na nkoro itheri muthia bainyiritie atongoria kabatie kwigwatia mbura nontu barabara imwe cia ruthiro wana kwa uraiti kuthuka ta barabara ya kuma Katharaka kuthibwa kirumi na buturirikane butigatwira barabara tikurondekeka ati nontu ni gukura twaira barabara ni etu ya mugumango na nerengi tutikwana barabara wirija ni tene itigene guntu kuraja muno nontu ile ne bure tuliradiko na butaturirikana butwitulira tukulitiga tutaduranire kane ata butulirikaneni na tukubura buturirikana mpo nontu antu au ategokerukika njira ya kilomi niyo tugutumira na no barurani no nati tukirurana egi tukarigara atiri na ate batutiganiretie tutumagira njira ile na bai barurani na atu twaruranire kwa tukulomba atongore baturuite batururire barabara tutijage bwe gatagwa kirungure ne bageria nginya bula bomba gutwikira no riciere ciambi ciariko 2027 tutena thina barabara jietu ni mbega nitweganirite tukithijaga tukiunekangaga migongo na tugikamataga antu baria barito tukibairaga thibitari baragu nkinya kuria Mukui. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.